इमेज पाउदम येंगबी सिंह अहानबदा उत्तम कुमार नावरेम तराम लॉक सबलोइना ngasi मरुबे पाउ पिजरी आइमोल खुंजाय अमसों आइमोल सिंहहुट खुलनी की मरकता मखा ताब पामद थोक थोकतनबा मणिपुर लेंगाकना तुमकोब थोसिन सिंबिनबा की फोंदोकनी कुनगनी थोइ सुबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्संगी एवार्ड नाटोकुन थोर पांगथोखै लोइना हाना यूनियन मिनिस्टर ओरंबा यस जसवंत सिंह लेखिते मपुंग पाव ताबिरसी ngarang thil pung mariga nipumarum taba da Tenopal district ki Tenopal police station gi manung san leiba aimol sinhut amasung aimol khunyai gi khunja masel sanbung amagi wahauda nakalani gi marakta utup watupna thomnaduna khana sainaba da pastor ama sikhiba du NSNIM da yauba aimol khunyai dagi alim elis korso song hairiba mioi amana phuwadagi like nabungamdana sikibani haina faster gi loinabi dialibong na amusingda phongrokli dialibong na hai mahaki mapura bab pastor oina ishor gi pawjal piba mioi amani ngarang nungthil sanabung khul anigi sanabungda khul anigi mioi sing khana sainaba thokle haiba paw tabadagi mahaki mapureba thangjalal aimolna khanariba adu khamnaba chatkibani खनब खामलिबा मपुरेबाबु NSNIM दा यावबा आइमोल खुजाइदगी आलिम एलिस गोरसस सोंग हाइरिबा मियोय अदुना मथबाक अमदी ममाइदा उटुमना थोमदुना फुबदगी लंपाकता तादुना लेखि लंपाकता तादुना लैरबा मपुरेबाबु अमुकसु हना फुबिबदगी हौगतपा ngamdana लैरबा मपुरेबाबु लौखतलगा हॉस्पिटल पुबदा हॉस्पिटल लाइकनबा ngamdana लेखिदबनी मपुरेबाबु हाटपा NSNIM गी आइमोल खुजाइदगी आलिम एलिस गोरसस सोंग लेंगांग अथुबा मतमदा फादुना मिहातपगी मतिक चाबा चेराक पिबियो हाइना महांगना मखाताना फोंदोखे जोट गुम्बा को सांग सांग लको मागी खप थबाक दा फुबा अदुगा सिदा फुबा अदु ngamdare तु खरे तुबगी को मियाना पुरक तुना को अदु मसा ngamde अदुगा मिहातपदो NSCNIM दो अलिम हाइबदो माना हातपनी आइमोल सिंहहुट विलेज की चीफ एल लैनै चुंगना पामुसिंगदा फोंरोकपदा सानबुंग असि आइमोल सिंहहुट जूनियर हाई स्कूल गिनी सानबुंग असि मतम कयागी ममांगदगी खुल अनिमक्की नहासिंगना सानबुंग असिदा पुना सानमिरकपनी स्कूल असि लेंगाकी एबना सानबुंग असिसु लेंगाकी सानबुंग ओइगदबनी कनागुंबा खुल अमतिगी ओइफम थोकते सानबुंग असिदा आइमोल खुंजाइगी कांगुना मखोई लम ओइनबा नुंग युंगसिलकनबा होनर किबनी मदुदा खुल अनिमकी मिहुसिंग यावना DC टेक्नोपल गा वारी सानदुना लम असि से नरिबा लम ओइबना मतम खरा खुल अनिमकी मी संगदनबा यानखि अदुम ओइनमक ngarang असि आइमोल खुंजाइगी नहा खरा थोरक्तुना फुटबॉल सानरखि अदुदा मतम खरा सानबिखिगनो हाइरुबदा ngarang gi थौदोक अदु थोखिबनी थौदोक अदु लेखिद्रबा पास्टर बु फुदुना हापीखिबा अदुदा सेनबा मियोय फाद्रिब फावबा असिब हक्सांग लौखिर हाइना मांगना फोंदोखे अमरमदा नुंगति नुमित खुदिंगी फुटबॉल सानजबा आंगांग सिंगु आइमोल सिंहहुटकी कांगबुना उटुक वाटुना थोमदुना अमदि नुंगना सिंगबा लंगसिनदुना फुबी सैबिरकपदगी ngaranggi थौदोक अदु थोनखिबनी हाइना आइमोल खुंजाई विलेज गी मंत्री एल रंगनैसुंग ना फोंदोरकनी ngasi pamusing unaba amada el raisung na hai aimol khunyaiga khundarakpa sahi chamaga 19 surakpaga mari leina record ama thamba oina village authority na amato oina yanaduna nung yunabagi thorom ama tha asigi kunmanga da sanabung asigi manakta DC Tenopal masa chief guest oiduna pangthoknaba lemnakhi DC masa da haijarubada confirmation de bibirakite adubu karingba thabak phanglagadi yawba yabra yenge haina खंगन बिरखी नुंग सेंबर लोरबा मतम अदुदा आइमोल सिंहहुट की SDO ओइरमबदगी
पोथाख्रबा मियोय अमा अमसुंग होम डिपार्टमेंट दा थबक तौबा मियोय अमना डीसी टेक्नोपोल दा नुंग युहनबिगनो हाइना वाकटपना मरम ओइरगा डीसी टेक्नोपोल नसु से नबा लैबना नुंग युंगबा दु मतम खरा येथो खिसी हाइना खंगन बिरकपदगी नुंग युंगबगी थरम अदु पांथोखिद्रे लमखैगी हायरबदी सानबुंग असिगी मनाक्ता आइमोल सिंहहुड जूनियर हाई स्कूल की संग खरा लेरमी अदुबु लमखै असिदी आइमोल खुंजाईगी लमदा लैबनी हाइबदगी मणिपुर लेंगा की एजुकेशन लोइसंगना याबिदुना स्कूल अदु आइमोल सिंहहुड की लमखै मनुंगदा हानना होंगदोखरबनी स्कूल अदुगी सी नद्रबा संग खरा लेहौब खक्तनी ngaranggi thogdok adusu SDO orambadigi pothakraba miyoi ama amasung home department da thabak tawba miyoi amagna insinduna thohankhibani nungtigi sanajariba naha singna ngarang football sanaduna leikhi makhoi di nung yung basakhi basunate adubu singhutki nupa nupi hubna laklaga sanaba yaroi haina thinglakhi baduragi nakal anigi marakta ningai sangdana tuna singnung hutki nupa nupi kayana utu watu paiduna attack chathabada haurakpadagi ngaranggi thogdok adu thokibani aimol khunjaina DC na hairakpa order adu ngaklaga lerakpani madugi wangmada namduna nung yungnaba honabada ngaranggi thogdok adu thokpani hairabadi aimol khunjaina lale haibasu yai adubu ngaranggi thogdok adudi SDO orambadagi pothakraba miyoi ama amasung home department da thabak tawwa miyoi amagana insin khibani masigi misi minat asok apan kuningmaki texak kuningmak makhoi anina pugadabani makhoi anina insin biramdrabadi ngaranggi thogdok adu tholamoi hainasu mahang phongdokhi loinana makha tabada pamdaba thogdok khul asigi marakta thoktanaba manipur lengakna tungkoiba thausil ama sinbiu makha tana asigumba khanna sainaiba thogdok thorokpa targadi lengakna madugi texak pumba pujagadabani hainasu mahang phongdokhi hojiki ekhoi nampuda nungosi jonglaga khanna ba oirabadi khonjasingsi lale haiba yai ekhoi SDOD Sina Haibadu Ngairaga Hoi, Poverty Jung the Nekoya, we got out of Ngala Tamani, Haibasi, hiding me. Very good, Orebesu, Hoji Makoi, the theatre liver, Anishina, a she at that 200 Makoi, 200 Nabasi, a hiding. Makoi, the Sugumbi, Joram Darabadi, Shiroi, Katan the Besujai. Makoi Payana Haibirabadi. Amrumda, Nang Tokiba, Kanasainaba, talk to na faster, Amagi Punsi, Longkiba Amadi, Nakal. Animakta miyoi kya asok apan nangkhiba adu laibak thiba thogdok adu molnoi area welfare council is chairman lunmang haukipna thadrok pasiol amana akan bomong de condemn tarokli laibak thiba thogdok adu da laikhidraba singhut church ki pastor gi thawai na mapu gi manakta ingna singna layunaba condolence piba loinana laikhidragi imung manungi awabadu saruk yari amadi asok pasing atubum atamda phaba warasuno hainasu phongdrokli loinana Kul animaki lusing basingna atuba matamda santi oina warasin produktuna mahusagi punsida hanjilaknaba nungsi chanana leminanaba honabi hainasu mahangna apri tawrakni amromda ngarang aimol khunyai amadi aimol singhut khul anigi marakta thokiba khanasenabagi thawdokta miyo emasikiba amadi kayamana asopan nangkiba thawdok adugi makha taba thawdok sing thoktanaba section 3 lakhotpa oina khulani ani asigi maham singda CRP sigi section 3 nifu mari chalaikre haina District Magistrate Technopol Magnum Rajkumar Thokpa Cherulamana Hairi. Thasigi Kunmari Nauna Wasak Laukraba Minister Manga S. Rajen Lukhoi Bungjating Walte Saitaberta Madi O Hanari Napugaba Portfolio Sing Nasi Laktokre Si Minister na Home Personnel Planning Revenue Amadi Atai Minister na Paidabu Sing Si Minister Pairagani Mantri Manga na Pugaba Fam Sing De S. Rajen Education Fishery Kata Bungjat Gin Valtiana Tribal Affairs and Hills Transport GAD Oinam Lukhoina Agriculture Veterinary and Animal Husbandry and Tourism ni Thogjam Saitabertana Consumer Affairs Food and Public Distribution Law Legislative Affairs Labor and Employment Okram Henry na Mahut Social Welfare Corporation ni haina Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Thokpa notification da hairi Manipur da hokiba pung kumari da general population gi mi chama marfu Central Armed Police Force ki mi humbugni pan apun ba mi chani ga nifugun nipan na COVID-19 positive oiba thengna badagi lamdam asida apun ba COVID-19 confirm case listing tara ga chani maudra ga mapan yaure
मियोय चामगा मौद्रा मंगाना अमुक नहौना RT PCR टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबदगी डिस्चार्ज तौकिदना अपुनबा डिस्चार्ज तौकिबी मसिंगना लिसिंग तरेट का चानिपान हुमुद्रागा तरुकनी ngasi miyoy mitu sikibagi paw leite aduna manipur gi oina COVID-19 na maram oirga sikibagi masing hubumari da leiri active case na miyoy lising ani ga chahum yankai mapan leiduna treatment chathari nauna COVID-19 positive oiba thengna ki basing adu rims ta humpugamari zenim samar fuga taret ukrul na mari ras medicity da tara Caesar Hospital da taruk CMC da ama Bisnupur da mari Hillside Hospital da ama Little Clinic da ama Iwam Hospital da ama Tamenglong da ahum Impal West da kungamapan Thawal da taret Kangpokpi da ama Kaksing da mari RD Wing da ani Senapati da ama Zirbam da ama Bavina Diagnostics da tramanga amadi Impal East na tarukni makhoi Impal West da gi miyoy sam ga sumna manga Thawal district da gi na miyoy mapan Kamjong district da gi na miyoy ama Senapati district da gi miyoy ama Zirbam da gi miyoy ama Surasampur district da gi miyoy ama Ukrul district da gi miyoy mari Impal East district da gi miyoy kunthra ga manga Kangpokpi district tagi miyoy ama Kaksing district tagi miyoy mari Chandel district tagi miyoy taret Bisnupur district tagi miyoy nipan Tamenglong district tagi miyoy ahumni general population gi miyoy chama marphu gi manungda miyoy manga di mapan dagi halkibani atai chama humrangana akaknaba travel history leitaba local singni positive orbe sing lokhalaga covid care facility sing da thamkhre nakalamronda ngasi discharge tawkiba sing aduna CRPF tagi tra taret rims tagi tra taret UNACO dagi humra taruk RD Wing dagi taret CCC lamboi khonang khong dagi humpuga manga Zenims dagi trama thoi TK Ukrul dagi mapan amadi DH Chandel dagi amani Manipur gi oina recovery tawgi chang sada humra taruk ka dasmik nipu taret leiri Malemda COVID-19 pandemic ki laichet park sana sandrokli bagi manung sanna Kaksing district asidasu laina laichet ase tamna sandrok leptri Hauki pung kunga marida Kaksing district ta general population haibadi travel history leitaba local ahum amadi mapandagi halakiba miyoy ani punna miyoy manga nauna COVID-19 positive oiba thengnare makhoi manga asi tharga district asigi apunba COVID-19 confirm case sahum ga subna taret sure confirm case sing asigi manungda miyoy sani ga kuntha tarukti layangduna farakre hojik active case ta miyoy humudra ga mathoi layangduna leiduna layangbagi thabak chathri High active case sing ase Kaksing da hangliba COVID care center da nifu leiri ataina tongan ba CCC sing da thamli haina ngasi nungthil pung ani phawra leikiba Kaksing district ki COVID-19 update report palli report asina makha taribadi Kaksing district ki apun miyoy sangma ga lising manga ga sani nifu ko mapan gi sample lauduna RT PCR test tauna ba thabda miyoy lising manga chama ga mungdra mapan gi test result lakle miyoy yangkhai gina Region Lakadaba Wali Aduga District Asida Containment Zone Oina Mafam Taruk Lady Hairi. Singamai Kendragi Manung Sana Laiba Nauna COVID-19 ki Containment Zone Oina Lautokraba Singamai Okram Laikai, Singamai Singamatak Amade, Singamai Mayang Laikai Singbada, Awaba Tarba, Yumtong Kiada, Nasi Social Worker Oinam Robengi, Meeting Makada, New Development Organization Singamai Oinam Tingelna Senduna Sana Tanam Polam Sing Yantokre. Social worker oinam Roman na lep laitana asigumba awaba tarba matamda saruk yaduna sana thaknaba problem sing awaba tarba miyo singda phangan bibagi damak maikai adongi miyamna Roman bu thagatba phongdorokni COVID-19 pandemic asi paksana sandrop padagi ngakthoknaba lokhalpa khongthangi oina None district ki Longmai Bazar board na Longmai Bazar ngasi nungthildagi total lockdown tawkhre Khongthang ase ngasi Manipur Rural Bank None branch ki staff khara amadi Manipur Development Financial Investment None branch ki staff ama Babina Testing Center Impal da COVID-19 ki RT PCR test tawda positive oibadagi oiba thengnabadagi lakhot khibani haiba MRB amadi MDFI ki office building ani asi thangna leibani tanjasi da chief medical officer None Dr. Edwin Golmaina Manipur Rural Bank None branch ki staff sing amadi haukiba tang puni thoi dagi kunmanga phawbada bank asida laknama mi khudibakna report tawga loinana Tengkong Jang Higher Secondary School Testing Center None da laktuna test tawthoknaba appeal tarokli makhoi punamana lakpada mark suknaba amadi layangna piba SOP su ngakna basu pautak pirakni Board of Secondary Education Manipur amadi Council of Higher Secondary Education Manipur na loba class 10 amadi 12 ki exam da Manipur amadi Kaksing district ki oina makok matang takraba miyoy sing
mahiroi medical tamnaba selection phanglaba mahiroi loinana tongan tonganba lam kyada mithoi mihelaba singda library and information center kaksingna sahi khuding gi leptana piba award ngasi lanthokre library information center kaksingna senduna center asigi auditorium da pangthokiba kungani thoi suba award langthokpui thorum aduda center asigi president p samphana ISSLC exam 2020 da manipur pumbagi oina ahanba position tarakkhrabi resmi nandai bamda governance award Kaksing Library Award kusinaki thromaduda governance award ki asi yauna class 10 gi mahiroi taragani thoi class 12 ki science commerce amadi arts stream da ahanba position phalakhraba mahiroi ahum amadi science stream da marisuba position phalakhraba mahiroi ama punna mahiroi mari medical student taru loinana atai tongan tongan ba lamda mithoi mehelaba mahiroi tarada award sing lan thokki COVID-19 gi lengak na piba SOP ngak na pangthokiba ngasigi award lanthokpagi thorom adugi saruk ama oina miyamna library information center kaksing gidamak asobu thodang lawrkiba laikhidraba miyoi singi photo da lai katuna ikai khumnabu utki loinana library sigi sabinan amasu ngasigi thorom adu da phongdra miyam di enthokki tungda thorom adu da saruk yakhiba miyam punna COVID-19 gi matang da wakhal taminabagi thorom su pangthokki Irabot Celebration Committee Kaksing Senduna Janeta Irabot ki Samu Kunmari Suba Mapo Kumon Palan CPI Kaksing the Office the Pangtokre Social Distancing Ngak na Pangtokiba Tharam Adugi President Members Sing Oina TH Tomba Hanigi MLA Y Dhananjoy Amasong M Iboyamana Oike Janeta Irabot ki photo da Lai Katuneka Kunubs Utki Party Lusingba Singna Janeta Irabot ki Maram the Wangang ki Hosiki Oiba Kunaya Sida Miam Yaipanam Mapunsi kathokrawa irawat kumba lusingwa mathau tare hainasu wapum kya phongdoknakhi lisingani subna kunithoi da pangthokadaba Manipur Assembly gi mikalda CPI gi mirep oigedoriba Kaksing Higher Secondary School gi principal oramba KSS Kesho Singh su ngasigi palni thorom gambari lenena wapum kya phongdokhi Samu kunmari suba lamyanba hijam irabot ki mapok kumon thorom gambari lenena Yaipa Thorang Tausilup More Kuno Laikai Nangasi Laikai Aduda Social Service Sama Pangthokre Ngasigi Social Service Asi Meitei Council More Amadi All Community Development Organization More Anina Sambu Kunmari Suba Lamyan Bahijam Irabot ki Mapok Kumon Thorumgi Saruk Ama Oina Sathaki Badi Hairi Thawal District Wangjing Tentha Kendra gi Manung Sana Leiba Tentha gi Gram Panchayat Yauna Club Tra Marina Punduna All Tentha Coordinating Committee ATCC Kauba Loop Ama Sem Kibaga Loinana Ngasi Tentha Multiplex Loop Asigi Nauna Thaupugadaba members Singbu Senior Citizen Amasu Oiriba Former Minister Dr. M. Narana Wasak Lahon Kibaga Loinana Tongan Tongan Warep Kyan Sulaukre Tentha Gram Panchayat ki Pradhan Naurem Pradip na Chairman Oiduna Sem Kiba All Tentha Coordinating Committee ATCC na ngasi lokhiba warep sing adu senior citizen amasu oiriba former Minister Dr. M. Narana Pathoktuna Miyamda Khangankhi amadi mot amato oina sawatpada yanakhi warep sing adudi September 13 da pangthokkadarba Irabot ki mapok kumon palonga mari leinana Tentha khungang sinbathungna social service pangthoktuna lu nalhanba amadi numit asigi numidangda yumthong khuding maira katuna lamyanbagi mafamda ikai khumnaba utpa haibnu singba warep sing lokhi hairi Idamdam Miamgi Apunba Khorjai Loop Imakhol Awang Pochambam Kunauna Sinduna Ngasi Loop Asigi Founder President Founder Secretary Yauna Tongan Tonganba Ahal Oirba Wajasingi Mapamda Kurumjabagi Thoram Wajasingi Mayum the Satuna Pangtokre Thoramasi Imakholgi Founder Member Sing Amadi Ahal Oirba Loop Loy Singna Lodiba Mamal Yamnaba Thodang Kaya Sibu Ikai Kumnaba Uttuna Wajasing Asigi Yai Pathaujal Nijaba Oina Sinjabani Hairi Imakholna Sawalamadi citation Singba Piduna Ikai Kumnabaga Loinana Kurumjakiba Loop Asigi Wajasing Adudi Founder President RK Gunasandra Awang Posangam Kulen Founder Secretary Keshu Singh Irengba Awang Posangam Kuno Lifetime President Waribam Maino Lamlongai Advisor Kuraijam Nimai Sharan Lamlong Life member Ngarangbam Ibohol Kamrang Amadi Moirangthem Rajendro Tenthani Wajasing Kurumjabagi Thoram
अदुदा लुप असगी एक्टिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गुणचंद्र सेक्रेटरी वाहंगबम रोमन मैतई अमदी एजुकेटिव मेंबर एस लाखपति मंगांगसु सरयाखे फिक्शन एंड पोएट्री क्लब मणिपुरना सही अहुम खुदिंग द पीबा महाकवि अंगांगल सैरेंग मना 2020 मणिपुरी लोल की सकनारबा अइबा बीरेंद्रजीत नावरेमना इबा इसिंग साइबी अमसुंग लंबी हाइना मिंथोनबा इंग लिसिंग के सुमना ट्रांपन द फोंकिबा सरेंग की लारिकता पीरगनी हाइना फिक्शन एंड पोएट्री क्लब मणिपुर की सेक्रेटरी लाइसम लेनिना थादरोक सेरोल अमना फोंगरोक लई सेरोल असिना मखा तादुना पीगदरिबा मना असि सेलोने लुपा लिसिंग कुनमंगा साइटेशन अमा अमदी लेंगान फी अमा यावगनी मना असि मेरागी पूर्णिमा अक्टोबर 18 2020 नुमित्ता पांथोकदबा मणिपुरी सैरेंगी नुमित 2020 दा नाथोकनी हाइरे एम चानौदगी आईसीपी फावगी लंबीदा लेंगाकना लंबी पाकथोक चाउथोकनबा पाइखतलकबा थबक खुदिंगदा अयेतपा पिरोय हाइना मोरे बाईपास रोड कमिटी की चेयरमैन थोंखोपाव हाउकिपना एसएल गामनोम विलेज दा लेबा कमिटी असि ऑफिस दा पामुसिंग उनबा अमदा फोंदोखरे महांगना मखा तादनु हाई लिसिंग नि सुना ट्राटुक्तगी हाइरिबा कमिटी असि सेमदना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगा खुसमनदुना एशियन हाईवे की लैंड एक्सपांशन की थबक थोरम कयादा ताथोक तासिन तौनदुना लाकपनी सरकार की माइगीदगी एशियन हाईवे असि पाकथोक चाउथोकपदा सोकलबा लम मपु अमदी युम सिंगदा फंगफम थोकपा विफम थोकपा कंपेंसेशन फंगनखिबगा लोइनना कमिटी असिना लैंड एक्सपांशन असगी थबक थोरम सिंदुना फुल कोऑपरेशन पीदुना लाकली अमदी मखा तानासु पीखिगनी था असगी तांग 38 दा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर न थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इना था असगी तांग 39 दगी मंगा फावगी मनुंगदा कंपेंसेशन फंगनबा युम अमदी लमसिंग सिदोकनबा खंगलकपदगी मतुंग इना मोरे बाईपास रोड कमिटीना युम अमदी लमगी सरुकसिंग सिदोकपा अमदी तकथोकपा हौख्रे एशियन हाईवे ओइना लंबी पाकथोक चाउथोकनबा पाइखलगलिबा थबक थोरम सिंग असिदा मोरे बाईपास रोड कमिटी की अयाबा यावदना लनाई मियोय अमतना अपनबा अयतपा पीबा यारो हाइनसु महागना मखाताना फोंदोके हाना यूनियन मिनिस्टर ओरंबा जसवंत सिंह मतम कुइना नारमलबा मतुंग ngasi laikhidre masagi sahi 42 सुख्रबा जसवंत सिंह जुन 15 दा दिल्ली दा लेबा आर्मीज रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दा एडमिट तौदुना लायंग लखिबनी लिसिंग नि सुमना ट्रामरी दा मसागी युमदा तुबदगी मकोक सोक्टर लायंग लेरखिबनी बीजेपी की फाउंडिंग मेंबर अमा ओइखिबा जसवंत सिंह ना डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर ओरमखी प्लानिंग कमीशन की डिप्यूटी चेयरमैन सु ओरमखी महाक लोकसभा की मिहुत ओइबा मरियक खनखी अदुगा राज्यसभा दना मारक खनखी राज्यसभा की ऑपोजिशन की लीडर ओइनसु महाक थबक तरमखी लिसिंग नि सुना 39 दा एनडीए की नॉमिनी ओइना वाइस प्रेसिडेंट की मिखलदा मिरेप ओइखी जसवंत सिंहना लेखिदबदा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अमसोंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवाबा फोंदोखरे जसवंत सिंहबु वेटरन सोल्जर आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन एक्सेप्शनल लीडर एंड इंटेलेक्चुअल अमनी हाइना प्रेसिडेंट कोविंद सिंह थाकी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडूना लेखिदब जसवंत सिंहबु लेबाक असिबु सेवा तरम्बा असगुल सिंह अमनी हाइके प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हाइखिबदा अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट दा जसवंत सिंहना मरु ओइबा पोर्टफोलियो के पाइरमके पॉलिटिक्स अमसुंग सोसाइटी दा महांग तरम्बा थोइदोक थबक सिंह अदुना जसवंत सिंहबु निसिंगदुना लेहरुगनि हाइनसु प्राइम मिनिस्टर मोदी ना फोंदोखे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इनॉग्रेट तौख्रे वर्चुअल मीडियम की खुथांगदा पांथोखिबा थरम अदुगी टीमना इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन साइबसिनी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट हाइबा से मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कैलेंडर इवेंट अमनी मसिगी पांडमदे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बु लेबाक असगी अतै मफमसिंगदा सक्ताकपगा लोइना हेना नक्सिनहंदुना नेशनल इंटीग्रेशन बु कंखतहनबनी नुमित मरिनी चथगदबा थरम अदुदा स्टेट अमदी रीजन असगी टूरिस्ट स्पॉट सिंगी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन की सक्तम दा मियंग थमगदौरी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 की अटोप पांडम अमना मियामना मिरैबाक्ता सत्पगी महुक्ता लोकल डेस्टिनेशन दा मियंग थंबनी हाइरे हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ अमन पिजरी आइमोल खुंजाय अमसों आइमोल सिंहुत खुलनी की मरकता मखा ताब पामदब थोरक थोक्तनबा मणिपुर लेंगाकना तुमकोइबा थोसिल सिंबिनबा की फोंदोक्री कुनगनी थोइसुबा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर कक्संगी एवार्ड नाथोकुन थोरक पांथोक्रे लोइनना
ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯁ ꯖꯁꯋꯟꯠ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫